Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Ustaz, Hah? apaan? Ini katanya ngeliat pocong. Yang nggak aja lu hari gini ada pocong. Di sana ada pocong, Kang. Nah, guys, begitu cara yang ngerjain orang. Gitu. Kita siap-siap lagi. Cepetan. Tolong. Kaki gua kayak ada yang megangin dah. Ada setan. Pak Ustaz. Ini pocong, ini pocong Ini ini. mantong tahu Pak Ustaz siapa pocongnya. Memet Pak Ustaz. Lu Met, kelewatan lu ya. Lu ngerjain gua lu kalau gua punya penyakit jantung gimana lu Met? Lewatan lo. Hari gini masih bercanda kayak beginian. Malu sama umur. Lu kira lu bocah apa deh? Gua mah nggak takut sama pocong. Dia ngeri. Kagak Pak Ustadz, ini kan idenya Bang Salim sama Bang Samin. Ini juga nih. Belegedut sama naturalnya nih. Ini nggak naturalnya begini nih. Bukan asli pocongnya. Tapi Pak Ustadz, tadi Mehmet ngelihat setan beneran, makanya Mehmet lari-lari ketakutan. Tanya aja Bang Salim Samin. Iya Pak Ustadz, tadi di sono kayaknya ada tuyul. Mungkin tuh tuyul nyari bapaknya kali. Nah bapaknya di sini. Ini dia. Tuh. Ada aja lagi lo. Jenggot. Tapi lu salah lihat. Salah lihat lo pasti. Nggak mungkin ada pocong. Gua nggak demen nih main-main beginian. Apa begini nih? Kuntilanak, pocong, apa segala macam. Capek-capekin energi tau nggak? Gua kan takut. Dia katanya berani. Maksudnya gua nggak takut. Udah pada pulang. Mendingan lo ngaji kayak apa kayak urusin pocong setan. Jangan ketawa lo. Gua udah ketakutan. Enggak. Gua udah keberanian nih. Udah pulang sana. Ngapain lo di mari lama-lama? Yuk, pulang. Gua nggak ada man bercandaan lo. Pulang. Pulang lihat. Jangan diulangin lagi. Iya. Ayo anterin ya. Iya. Anterin balik ayo. Jalan. Pak Ustadz, Man, terus Pak Ustadz ngapain di sini? gua udah perlu mentok. HP Cimut kapan jadinya? Ngomongin apa? Bae loket wingi, ya Allah ya Robe blekedes. Iya, diurusin mama ke nek ngeskor dadi belum bener, ya udah mama ke beli, mumpung mama ke lagi laku ke online. Bener ya, Bu Leh? Iya. Yes! Ya wis mangan sana. Onlinean di situ. Apa kue Cimot? Cimot? Loh, Cimot ndi ge? Cimot? Mot? Kue ya? Apa maning makhluk kue? Loh, gorengannya nyong di? Hah? Serius ke langka? Waduh, Cimat! Ih, blegedes mama kerungangan ku ya. Jan, Apa, Bu Leh? ki gorengannya mama ke si anak 5 loh. Kan tadi kan Bu Leh lihat. Cimut cuma ngambil 1. Oh iya sih, itu sedang dia. Kok laka mending ki? Aduh, blegedes. Gue siapa gue? Siapa gue? Mot? Hah? Siapa gue sih lewat mau? Gua kelaparan, kagak ada makanan. Terpaksa gue makan mie. Nih kalau orang kampung Rawalele tahu gue makan mie nih, hancur harga diri, harkat martabat gue. Hah, bodo amat. Saus gue kemana saus nih? Lupa naro nih saus gue nih. Kemana sih gue naruh saus? Siapa nih?
siapa ya kayak sekelebet? Hah? Nenek gue, perasaan gue ngambil saus kagak bawa-bawa mangkok. Kemana ya? Ah! Lalu, sekarang mangkoknya ada, mie-nya kagak ada. Iya, di rumah ini ada setan. Lihat. Ipe, Mak, Ipe. Kakinya lapak gak? Oh iya. Ipe, Mak. Oh, lu lagi ngapain sih pakai begituan segala? Ini kan masker, Mak, biar cakep. Oh, lu bikin malu sport jantung. Tadi tuh, Mak naruh mie di sini. Mak ke dapur, mangkok kagak ada. Mak keluar lagi, mangkok ada, mie kagak ada. Gimana tuh kalau bukan setan? Ima halu deh, pasti emak yang makan. Masa tuyul? Emak ada-ada aja. Lu mau kemana? Ke dalam. Lu tidur sama gue ya. Lu tidur sama gue. Jangan tinggalin gue. Iya. Kok handphone Adul gak ada sih? Kemana ya? Kok banyak mainan? Ya, aduh. Siapa tuh? Kayak ada yang lewat. Nah, ini handphone Adul. Loh, kok baterai ini habis? Adul masukin kantong ah. Tadi naruh 2. Kok hilang ya? Mak. Kenapa, Mak? Tadi pan naruh jajanan 2 biji. Heeh. Tiba-tiba tinggal 1. Kayaknya di warung ada malingnya deh, Tom. Mak cek dulu aja. Gak boleh kayak gitu, ntar kita suzon, Mak. Baru aja naruh, Tom. Ya, tembak. Ah. Ya, lagi tembak. Terus tembak terus. Majuin. Ayo, maju. Ya, terus tembak. Ya, mati lagi. Cimat, Adul sekarang udah sunat. Jadi jangan bilang Adul anak kecil lagi. Terus tetap aja kamu gak boleh main lagi sama kita. Ya udah, Adul juga gak mau main sama Cimot. Kita harus belajar Wah, Cimot, HP Adul jangan diambil. Cimot. Cimot, HP Adul pulangin. Kita ceburin gak ya? Ceburin aja, Bos. Nih, gue ceburin deh. Sokorin, HP-nya rusak. Kok HP Adul dicebulin sih? Cokolin, Cimot, cokol. Wah, HP Adul gak rusak. Baterainya penuh lagi. Rasain, Cimot, tuh. Adul, jangan lari loh. Ayo kita kejar. Nyimpan, minta karpet terbang. Karpet terbang. Asyap. Alhamdulillah. Waduh, Cimot, dia ngejar. Karpet terbang.
Kok pakaiannya kayak Tarzan? Karpet berhenti. Ini apa? Sajadah